Itu mason karbi khay ason si diwa khay tamne khay so asili tum kido ta do awi dak tum karbi ngong si kong dung tum lang dolo la song mong peng itu ma tutang di ma mason ma ason la tum tamne ang culture kan sing lok to kawe ki pare ki ikan na nang cerang si tum si dolo asili tu karbi ngong ma so si tamne ala makso tutang di patalong budget pemacet betul tante. Tiba langkong festival ke tum langkong kidu sih jam ini. So festival ke peruta longkong betul nang kong. Apu langkah long dolo, rongkang long dolo, dak amri cintong lo ba dua ramla awar panggung ket betul nang kong. Silang betul tame itum kuson makar bi itum mason hang jutang jubat elam iki la pending sumpot ke paring bari pan kacesong lang itum tala so movement cultural movement selang kita pono la si hala bang solong itu ta kicara dun janang sot itu kacinglit jutang kacinglit tado pending kacinglit tado si itu tado kami cingumpet kan masuk ke claim namang ke cara dun sini kulo la silan so se claim ke dan thegi pan i pu masla ka hailo pen ko kiwa cultural society ram ko mata hirjumi ti pono la pini lo 31 Oktober last ani loในปีนี้ก็itu long term sih langkon festival dulu lagi langkin homo selawara ronggo second ke pak ini rongkang kawai mari ini dah hati masih itu non kami cultural society non jurnal festival kono pa karong festival no ason model ason si tunda tiwa culture pan koson si mane panai ni pangtang ni performance si tum non kiceng lo non ge lingkan retroxy lengtang lo ini ge langkon sopu la hai festival la mangge rong ablu si ningkan tinda mane metang metang arong si la ge dubom seda ni tum theklong bom lo ala hai pen ke oye kimia tuma bangke mene interest ke ena bangke kompik ason se dukok lo diwa tuma samadhi bugala sana si la tekasang lo panthai rau bu si itu la da mene non ke la hai da practice ke kompik lo apang ke hala samadhi arusi mene mekyang nam ben ke hala nikan isi ke penakan la tuma niom niti